Koktisalo Karnatak thangwi sagwikha hakotor montri bokhorok Narendra Modi Asalo Modi no khumsarwi kwbangma lukorog lamsogwi naharkha Asalo 8,480 crore rang swaye swnamjak Bengaluru Mysuru expressway no phiyogwi rikhabo sudo abo simia Asalo montri bokhorok Narendra Modi tebo 16,000 crore rangni kwbangma project ni foundation stone phiyogwi rikha aroni bisingo tongo IIT Darwar Mysuru Kusalnagar 4-lane highway te Havali station no hayungni jotoni saikolokma railway platform high project Bengaluru Mysuru expressway 10-lane ni 118 kilometers kolok highway Bengaluru Mysuru ni bisingo thanglaisu khlaimao tabuk belai no jora kominai hinai khaklaika Asalo Mantri bokhorok Narendra Modi te thanglaisu montri te mohasorok montri Nitin Gadkari kaisa tweet khlaika o tweet Nitin Gadkari saklaika Bengaluru Mysuru expressway by national highway ni 275 number thepajaknai abono karibo expressway kwrwi kaibwrwi rail overbridge kaisar kotor jaijor bridge chikon jaijor te kaisar chichuku underpass te overpass tongo te baisa bukhak montri bokhorok Narendra Modi Asalo Mysuru Kusalnagar 4-lane highway ni foundation stone phiyogwi rikha aboni lokmani maringkha 92 kilometers o project o bebagwi rang baikha 4,130 crore rang tabuk o khungni sitini bisingo thanglaisu khlainani jora nango 5 hour phiaba Mysuru Kusalnagar highway swnamjakmani yaklo tabuk jora nangnai sudu 2.1.5 hour Bureau report Koktisalo